Laro, minutu gutxora bera, irango da Bai, dela. hori da. Eta bueno, ja, zuzenean gaude, ikusten aizatenok ongi etorri. Xbox da Bethesdan showrea. Oaindik, 19 minutu falta ja. Hori, sinkronizatu behar ditugu, iruro. Opa, bai, guazen. Nik esate izuet denbora eta hartazue biok sinkronizatzen zute? Vale, perfecto. Vale, 19 minutu, ota behatzi, ota sortzi, ota zazpi, perfecto, noani. ota sei, ota bost, ota lau, ota iru, ota bi, ota bat, Pixka eta urgetin, media. Aritzen, Ni perfecto, no. Itxan geratzen got, esan behiro, arit? Amabost, amalau, amairu, amabi, amaika, amar, behatzi. Bai. Vale. Aldata be, seguramente, Juan ingo jau. Pentsatzen. Bai, mundu eren baten edo este bai, seguro. Bai. Baina, bueno, segundo batzuatik. Bueno, betiko antzera, ez? Hori uste baziola aplikazio bat sinkronizatzen zintzula olako zerbait baino. Bai, baina esan ondo ibiltzen, ez? Pasan urtien proben duen. Arazoren bat emotez oskon. Bai. Hori, a ber, olako zerbait topa behar da. Bai. Baina, bueno, 10 segunduko zidaukitzeatik mundua ez da bukatzen. Bueno, zer, beratut esabizie, inoko gotz. Gogoak inez, pixat. Eiru deskafeina hau eta ero, ba, konferentzia hundi bagarra da, azken finen, orduan. Bila naiz emozionatzen, honekin, a ber, emoten doztena eta ikusiko gero. Bai. Ni beratut dena biela esan bierrot, Ze, jaskok esan dabe nahiko potente izango dela, eta filtrazioak egon dizenak be hori dinoi, Ze, ja gauza nahiko txaurreratu dabe, hemen sarietan, Redditen eta forotan. Eta, bueno, danetari dago egiz izan. Niri egizien berotuztena argi dago Hollow Knight izan da, ze hor urten dire gauza paretxuet, Team Cherryko garatzaileena, ez dakit txorragatu bat izen komentetan, edo bentset, insinuetan ez, bertan egongo ditzela. Game Passien lehengo egunetik Hollow Knightera, Silksonera jolastu halko dela esan da bebe bai. The Snitch honekin Insider famatuek, azkenengo egunetan joku danak hori, iragarri da zendak ez da, denbora aurretik, State of Playko joku danak esan bazen berak, uste diote The Last of Usen remake beberak apurretarin jauia komentetan egon zela, orduen, fidagarretasun nahiko altu edeko. Eta honek tipo barinek beste gauza pare bat komente deuz, persona 3, 4 eta 5 antzadanez PC eta Xboxerako gitxienez bai helduko dira. Remasterak imaginatot. Hau ja, jenti itxaten egon denpora pilo baten, ian esurtu den ziren PlayStationen kontsolatatik, batez be posgarrena, kriston familie darrakazte eukide bena. Osak, bauzke zotxuek, Kojima be, aipatzen da hortik, hori ez dakitxe izango da. Zea, esan dute Kojima idalaiten beldurrezko joko bat, ez? Bai, antzadanez, bai. Silent Hillsen hostien, antzadanez denporatxu betara jo niri bueltak emoten. Eta izena filtre data dana, izena edo bintxete ez, nombren klabe hau. Bai, proiektu izena. Hori da. Overdose, da igual bai ikusten dugu gaur. Ze PlayStationek ez badan etxen beste aurkezpen handirik eta Kojima dino, venga, zoa ez. Xboxera noa eta listo. Ondo gongo zan. Baina ustezu Kojima jungo ala Xboxera bizuztian PlayStationekin oso lotuta onda. Nik ez detan jarra zentuzten hori, Ja, Death Stranding adibidez bai egon da oso lotute PlayStationera. Ja Kojima Konamitik urrundu zanien eta bere Kojima Productions zabalduen banetik ez. Baina bai bat egize bai, PlayStationera lotute egon arren, euren konture bili dizela nahi kotxu orduen, ez dakit. Igual aukera ere ematen goleik, ze Phil Spencer bentset horri bilda topera garatzaile japonerrak ez, rekrutetan, orduen aukera bat duela dago. Bueno, ordu la ordena hondik. Bethesdan aldetik... Bai, hori zemenean, formatuari buruz zela izango dan badakigu? Ez, iderip ez. Bethesda alde batetik eta Xbox estetik edo... Dana bat erengo dela maginita, ja bat dire, pasan urtien beholan izan, oinoko Bethesdan izenak agartze ziren ez, baina danan aste bien apurret Starfield eta Redfall da honek aztanakaz. Horren aurten behantzeko zer espero dut.
Eta aurreko urteko ritmo berdin hau da, jolasa, igual pixkatitzen, baina jolasa. Bai, azkenean gero beste egun batian maingo dabe Luziagoa, segunetan zan. Amalau, etxi usteot? A ber, ikusingo Bai, guaz, azte arte baztazkena zan, bietako bat. Bai, amalaua usteot. Olako berezi bat, atzaldean, saspiretan hasi eta denbora gehiago dedikatzen joku bakoitzari. Hori, akainak amalau, etxi, hartzaleko saspiretan, damiak izan da moduen. Eta hori da, barkoestu da zen jokuen gameplaysek edo erakutsiko da bertan. Pasan urtein behantzeko zezaren bila usteot. Bueno, igual partin bardin, ezin bardin azta dana. Bueno, txataire galdetzei hau, Ikerri eta kamarada eta hor zaudet eta jolasen bat espero ez dute zuek? Zeitea? A ber, Halo Infiniteire zoze atera berdiote, ze jolasa morto erriza da hor da. Eduki oso gutxi atera jote, multiplayerrak iaz daukaz zarra. Ez dut urertzen zelan da ben hori, ja oinarri zeukin eta oinarri hon bat eukin je, atara mapak bentset. Ja hori da. Joan da, jente ja posi dau, eto joko motak edo, baina jo. Erdilda da, Halo Infinite. Eta kanpainaren rendimentuara ez dute mejoratu, Ni bilinitza horreko baten eta geskizi joan oendik. Hau irten zen, otxai aldera, ez? Urtarria bukaera, otxaia, izan leike? Igual bai, edo pasan urte amaieran izan zan, ja nazko gara. Ez que ya ez dakit... Urte amaieran, urte aziran izan zan. Bai. Urte amaieran ustetan dik, Igual bai. Abenduen izan, a ber. Otxaieko beste hundiekin enazten. Otxaien Elden Ring izan zan. Atzaroak amabost urten zan uste dut, hau lehenengo bertxinoa multijokalari zena, eta gero jokue bera abenduen. Infinite. Ja. Zubili zinen bastante, Sarit? Bai, bat onlinean. Ze, kampainan ezin da izibili, ze errendimentua oso txarra da. Eta multiplayerren ondo dago, baina Holandara izan duna, mapa oso gutxi daude, eta Halon mapak ez dira bereziki lan asko berdutenak egiteko, ze mapa nahiko ratonero txikia dira, orduan. Esaten maizu Battlefield bate mapa edo, bueno, bai, mapa oso ondia dira, eta horrek denbora bat eskatzeu, baina Haloa, ez dakit, eta Microsoft dago atzetik, ez da estudio indie bat. Hori da. Jo, betxe mapak dati da, hori betiko az, denbora aldizek, ja, untxazia bigarrena, baina uste dut ez da bela gehitxu apenas ezer, holan garrantzitsue. Eta hori da, gentirin moskitan da biltzena, ze oinarri hon sendo bat eukin, ze bastuz aprobetxetan, zure frankizirik handizena zane da. Hori da. Berez, Season Pass erolako zerbait saldu dago? Bai, lehenengoan bazeon. Eta de hecho Season Passaz bazaukezun desblokeoak zian ultralentoak. Gero aktualizazioa jarri zuten azkarro izateko. Baina zian ridikulua zian. Bai. Agoratzen Lander... Bai, gubiok ibili gineanean, Lander igual bigarren nivelen zon eta ni lauean ordu pila bazartuta. Hori da, eske partida pila jolastu da zer barrezez lortzi ez dinote, ez? Ez que ganen arazo hori zan, zan geldoa zikera baten, ze super eduki gitxi gote zan, eduki kosmetikoak eta horrek be oso mugatu ez ziren, orduen, klaro. Jarri ezkero danarin desblokietako segidun amaitxe zan. Bai. Arreztu izan behar Call of Duty bat bezalare, ze tiro bat airerain eta ja desblokeoa gazaltze zaizkitzula pantalla, hori ere pixa pasada bada. Baina, ezke bizitzan ez dut ikusi jolaz bat hain progresio lentoa daukanik. Neri Call of Duty progresioa gustatzen gatan. Osa, esaten dut, gero pontezotzen aukera berrizazteko, talako gauzak. Bai, a ber, oso zea da. Ondo sentitzea ze permanentemente premiauta zaude. Hori da. Bueno, eta gero partida pare bat, apla. Elburutxuak, beti dagoizu elburutxuak, baina lortu lehizke atzalde baten. Zaten dozu, eskin batzu lortu behitxut honetarako, edo arma honekin, edo... Eta hitzen dozu, ez tala, urrengo aste guztia gombean naiz, ez da, gaur atzaldean, venga, pon. Progresioa adibidez ondo zaukana baita ere Overwatch zan. Neiko kutsa matez izkitzuten, eta etzan hain zaila igotzeko, orduan. Justo Overwatcheri buruz dago beste zurrumurrotxu bet, bigarrena free-to-playre paseko dela, antza danez. Eta kobratzen ez zuten. Osa, pasabar dia, Overwatch bata daukatenak deskontuk ez izatetik, free-to-playa izatea. Ez que zentzuik ez dauka Overwatch biak. Ez, que ba. Juntzaite League of Legends bezala, mejoratzen. Ba, ez que gana deko zentzukitxio, zeinuko, euren ardatza gure da bezetie, jokalari bakarrentzako kanpaina.
Overwatchen, alduzu sartun, baina ez emon horren beste garrantzi. Overwatch multijokalariz ez da besterik. Eta baita ere Overwatchik kolpe handia eman dio Valorantek. Valorantek bastanteko fama dauka. Eta igual, bai, ez da berdina, Valorant gehiago da Counter-Strikeen zea, baina, karo, personajeak edie cartoon estilora eta habilitateakin, orduan. Ire guztien horren beste Valorant, da morro motuzte Overwatch atxien geratzi, ja. Valorantek zenbat mapa dauzka? Ez da, inoizen ez zibili. Así que nahi nintzen, baina, bueno, beta. Beti pentatzegat iguala dala. Bai, ez da, ni hori zintzazioa dekot, bai, beti ikustela mapa garreine da, listo. Igual hor dala, counterren moduen, betiko dast eta hori. Oin ezate zutela nik Valoranten mapa agarra hola etortze zai burura. Hala, ikusen dugu. Gero ez dakit, Dabilen jendia oso gustora dabil, baina... Eta Bethesdatik zerbait espero ez dute? Konkretu gizat. Pero nahiko nuke bai. Bai, bakitzein, Damian Pillau berdina, baina. Ba, hori eta, baina dana gustatzen jatela, esaten dut. Lo pasa que, karo, bereziki hori. Beste bat, bai ez dut, jasan da bena bai ala bai egongo dela, Indiana Jones. Machine Games da biheltzen joku barri zen Indiana Jonesena, Wolfensteineko eta garatzaile dira. Eta, ze da, pelikula batian oinarrituta... Joku barri zen, bere konture, bai. A ver. Eta bueno, ikusiko dugu, a ver, oso plataformeroa, berez Indiana Jonesen klasikoak izate zen aventura grafikak. Bai, eta gero ziren horlako joku zeldero batzuk, ez? Esplorazioa irudimentzioetan daloan, nahiko ondo gote ziren, nahiko txilosak ziren. Bate gote zen, La Máquina Infernal zen igual. Horren ditzen dira irroeta lauko epokan, eta gero geinku berako da gote zen bai beste bat, nahiko guai gote zen. Bai, lo pasa que exitu igual, eukizen batez be, La Última Cruzada eta The Fate of Atlantis, ez? Hori da. Holan daben ilusin etizte, Indiana Jonesen joku holan desente bate. Bai. A ver, ze estilokua da, enta. Bethesdak Starfield erakutsi behar du gaur. Atzeratu intzan, bai ala bai erakutsi behar dauka gameplaya. Osea, ja trailerrak ez du balio. Eta, bueno, Elder Scrollsenan enosan deuna, ez da... Segurun ez da zerrateako. Hori oso luzerako jongoa. Eta hori Skyrim... Jode, baina 2016an erakutsi zebena. 16 izan zen bai, horren bezala. Igual ez, 18, ez da git. Baina ez que... Skyrim dela zenbat urte atera zuten. Ez que ez da generia luzin. Ni eta amaika, ez que... Amaika. Lelengua, Skyrim amaika. Hori da. Baina 6 ja. Txarren aleren irakurriot, Obsidian da biletzen Elder Scrollsen oso antzeko jokuet, abouet, deitzen dela oin 2 urte aurkeztu. 2018, Eta lehen aritxerik komentetzatena, antzadanez arrazokaz da biz garapenien eta atxeratu ingo da bela edo. Ez da itxizagutzen badazun hori, Damian, kristen itxurik iban oin abouet. Ia, onti jarriko etxu, eta ben, guasun jarri horre aritz, trailerra. Bai. Zuzenekoan. Zaratar bine olako cinematikoa gameplays edo emuletan, eta oso itxuro noleko, tio. Hori, antzadan ez arrazak azabiz. Zuki pingozu, ez, Aritz? Bai, espero etena da ez eitea. Ez desincronizatzea bestea. Ja, bestela zabaldu beste hori bat, beste lehio bat edo. Ba, honi ezatezula zonatzei pixura. Karo, bizitzen justo Bethesda erosi aurretik iragarri bian, eta danak, Xboxen Elder Scrolls. Bueno, mentxe Elder Scrolls gehiago. Bai, ongo horatzen ez. Fletxa hau nahi ikusteaz. Now our oaths are lost. Forsaken. Hori izta, RPG lehen pertsonan, fantasia, ez que Elder Scrolls bada. And you must face the monsters. Bueno, esto ikusen jokan, a ver. Our sins have borne. Itxura guapa gauka. Ba, momentuz Worth the weight of a crown. Oblivion Skyrim bat izan ditxe.
Hau, Lander, esan dezulago, baina naukan totalmente ahaztuta. Eta goratzen naiz on ikusietenean bere garaen esan nula, ostia, pintaza dauka honek. Jarretzen bidea, bai. Ala eta be, Elder Scrollsek, osea, ez da bakarrik mekanika eta zela erabiltzen den pertsonaia, baizik eta ez dakit, inguruakin interakzioa, Nola da guztia lotuta. Bai. Denbora ez gehala disinkronizatu zateko, 4, 10, 9, 8, Hori bai. 7, 6, 5, hola zoazte? Ni pixkate berandu hau, a ver. Ni 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 12, 11, 10. Zudan nian txiran aritz esako lan itxiko dut. Bai. Badaz, Ni naiz oiuka eta hasiko. Igual bai, ojo. Eta aina, batzutan kostatu ite zait, igual jolas bat azte da, eta ikusten da, hostia, gero kontuatzen ez da, jolas hau da. A ber, kamaradak esaten du, baina abobode, gehiizko ospea dauka CGI bakarra ikusi delarik, ja. Bueno, baina hostian dabe, bai. Ja, hori hau. Hostiena usetu lertzeko da, las, eta buen estudizioa gazatzien. Fala, New Vegas, dala segurunik, PC-ez dan hor jokuen artien, bueno, askari megaz batera kariño gehitzen dekona, ez? Nik usetu lertzeko dala, bai. Lander, oin Fallout esatezula. Fallout berri bate agertu daiteke, Zotu uste. Bueno, igual beste batek hartzen badaben, bai. Baina zanaet, laua... Azkena 76 izan zen, baina 76 ja ahaztu, lautik ja denboratxoa pasada. Ez zaten ja ateratzeko, baina teaser bat edo zertxoa eta... Beste estudiri emoten badautxien, bai, baina bestela atako dabe, oza, bezestak berak itzen badaben, zer 2050-erako izango zen Fallout boss bat. Ja. A ber, gauza izan litzake Obsidian egin matea, baina ez dute egingo. No, osan, Eurek eta bien hau eren Outer Worlds, baina... Bueno, bigarrenan behar dabe, bai, Outer Worldsena, así que... Keo atxe emango orduen, kasu horretan. Nei Outer Worlds... Eta guztazko hori nire betz, Nei irez. Baina, bueno, potenziala badeko, oza, bigarren bat ondo egon leike. Bai, bigarrena hori, ez da pasan urtien, iragarri bela usteot, pasan urteko iruen. Igual tematikare asko txetzen gustatu, hori ere izala izke. Niri, euki bentana guztako moduen, baina gero aspergar zein jaten. Ez dakit, espan ikutzen sakontasun, bueno, bai, ikutzen sakontasune, baina zarmie falteiako, edo, ez dakit zelan zen. Publiko ikuslei esate izuet, ikusten azteanean, o bideoan volumena oso altu baldin badago, edo oso baxu, edo gure hautzak ez badia ondo entzuteno, favorez txatetik idatzi ze hori kontrolatzea bastante zaila da. Ez baiteu jakiten ze volumen jarriko duten behaiek, orduan. Informazio hori pasatzen badi duzugu, asko eskertuko izugu. Eta bueno, minututa hogei... Zurromurru komenteko dugu ez duguna izan ez ebez, banjo kazui, barrizea. Ojalá. Atzo erakutsi zuten jolas bat. Bai. Atzo erakutsi zuten jolas bat, indie bat, eta kriston antza zaugan, banjoan kalzuin da. Artz bazan eta oiasko batek egin bezala. Bai, jode. Bai. Azkenengo minutu, Bai. Ja, prestan hasiko gara. GoldenEye. Bai, GoldenEye, bai, segurunik. Remasterrain bien... Aspaldi, Xbox 360-irako, filtrein izala, alda jolastu osorik. Eta nik uste hori berreskuratu ingo da belaz, hori filtre ziren, lorpenak filtre ziren Xboxeko zare solien orduen. Baina remasterra o remaika? Da remaster oso handi bet, ez da remake usteot. Bueno, gizena ameteko eta bajatu inogatagana, baina. Baina badago. Ja egin da. Filtrein zan. Ze oin urte pilo bat egon ziren garatzen, oin igual barritxasun handizik azator, baina... Bale, azkeneko 10 segundua, gortaz gu
gure kamarak iskutatzen dira eta ikusiko zutena da baina zuzenekoa. Major Nelson pentsatzeta hasiko ala, ba ez, zuzenean trailer batekin. Aurrera, ez. Izango da zantzat hau? Itxuentza, bai, gogorrentza. beste topeku. Hemen da normala aritz bazengo txu, bale? Salto baten. Lehenengoa Redfall, a tope. There's blood in the baptismal font, and pastor's gone missing. And my genius plan was to investigate it. Alone. Ondo irutzen zait hau jartzea, baina opzio bat jarri beharko lukete pantalla osoan ikustea nahi deunantzat. Besti pasen dutxute aritz, badago. Bale. Bai. Oizaten joan, ASL fijo horixe dala. Karo. Ez dugu Bale. karrekin. Ostra, bagoen. Hau da Redfall, Arkeinen Austinekoak etxen da bezala, dizela Preiko garatzaileek. Bale, segundo batean ez dezute ikusiko... Listo. Aldaketa indet. What was that? Ze motatakoa da, bildurrezkoa jolazta edo? Hau da, pasan urte amaieran azkenengo erakutsi bin joku, dala kooperatibo... Bale, bai. Shooter kooperatibo bat. Vampiro da, eta. Jose desberdin ikusten da, non? Jolaza ez dena Uraneiko... Zea zan. Trailera bentsat irutu zitzeiten oso... desenfrenatua hola gazea, eta oin... Bai. De repente oso serioa da. Ba, nik uste dute beste jokaloizak agartu arte izango dela, gero otanak agartzen zenean. Jacob! Oh, thank God. Come on, let's find the others and beat feet. Ino eritzi goteko apur bete bidizan volumena. Kamarada izan du. Redfall used to look like it was straight out of a postcard. Bale, igo dut. Picturesque island off the coast of Massachusetts. The bustling historic downtown. The seafront district. And the old lighthouse. Azpitituluak probo duzue? Something happened. Zer ez du. Nei rusos. Started vanishing. Oete zibilikoa Those da, who ez didn't, tokat. sold out. Baina Big ingleseskoa. time. Fast forward, basically everyone's either a vampire, a cultist, Vale, eskerrik asko, kamarada. Inglés Reino Unido. or dead. And these aren't just trashy movie vampires. These monsters blocked out the sun and pushed back all the benetan, water. jolazan Totally zea asko cut us off aldatu da. from the Lehen oso outside serio, world. desenfrenatua eta Gotta admit, sozia though, if I have zan. to be stuck on an Eta oin island ematen du full of Left 4 Dead vampires, bat. I'm glad it's with y'all. Bai, guztiz moten Left 4 Dead. Aw, Ondo dagoela, thanks, baitzet. Jacob. Bai. We've also got Remy, our engineer genius, and her little robot buddy. Hau da, vampiroena, ez? Bai. Who's a good robot? Who's Bai, the best eske trailerrak ez daban. And our resident expert on all things. Nik arkenik atxik beste goza bat espero teres. Baina, bueno, seguro ondo gogo dala. Last but not least, yours truly. I have these weird powers. We've been digging for answers but haven't found much beyond blood and death. Luckily, the vampires and their sycophants aren't discreet about where they like to nest. I'd bet the answers we need are inside those tourist traps turned fortresses. Spotted some bloodsuckers in their fan club near the festival grounds. Let's start there. Ghosting out. Cultists could go straight at him or just slip past. Let's just get this done. On my mark. Oh shit, blood bag! They know we're here. Look alive! This one is mine. Left 4 Bai. Dead, bai. Oso Left 4 Dead. Bai, kooperatiborako txile. Arrendala gutxi atera zan zombien beste bat. Blood for Hunt o... Nola zan? Back 4 Blood, dala. Hori, Back for Blood. Baina, ba, esaten da eskartxu dala, ez? Bai. Txurik bentzet. Hunter's intuition. Grafiko kita ondo da, baina... You're what? That's not a thing.
Found something. Oh, now I simply must go in there. What is that? Where does it go? Some kind of collective consciousness. That's impossible. There's the movie theater. I used to come here all the time. Why'd they have to mess this up for me? Ah, shit. It's alive. It'll collapse any second. Run! Ematen dutena da pertsonaiak habilitatea, bueno, ikusi da, Bai, bitxo. habilitate zuaitza eta armake modifikatuko asko zehola. Eta hori bakotxa bere boterik ikaz eta azkenien Left 4 Dead eta Borderlands hor antzekoa ez? Esango dugu. Hori zeizan. Itxura nadeko, eh? Luze bat egiteko? Itxura hori deko bai. 2003an. Nik guzti gate trailerra igual apurruet motxainate, baina joku berak itxura nadeko. Ana. Ostras! Upa! Osea, pizka atrazetzen behian, ez? Uno, por fin. Baina hau berria da, Lander? Bai. Vale. Bai, ama... Izango dabe, gaur urtetan dala. A ber, troleada espektakularra izango litzake hori, Hainbeste denboran ez ezerra aurkezu eta derrepente gaur ateratzen da zatea. Datarik ez da azteltzen. Ez, benetan. Ez. Ai, barkatu, lehenagotik nijoa. Isilik egon naiz. Jode... Ea, World Premiere. Oraindik inorrez hitzeiten, Trailerra bakarrik. Trailerra da. Boto. Bai. Selling humans as drugs. You're the only one that can stop them. Realize we're gonna have to take out the entire alien drug cartel. Ahí da, ze gauza raro. Ricky Morty. Bai, ez da harrika da. Ai, You're ama. just gonna leave me here in what, space? Everybody lives in space. Eba, oso ondo dagoen da, trafikoki. Bai, Right, you're a bounty exagerado. hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians, just like Ikusi me. duzu seria. Ez, nik ez detik. Ba, merezi da. So tight. How about a little dinner first and some bubble bath maybe first? Look at us. Oso ondo nire dago, Bai. Oh yeah, that's one of my children. They die fast. Don't worry, it's easy to make more. Baina izango Rick and Mortyn unibertsuan, Ze bi pertsonaia horiek ezautzen ditutenak ez dia agertu hendik eta. Agotxa agertu da, Mortin agotxa agertu da. Bai. Bai. Stab, stab. Yes, more. I need more stabbing. Everyone, Zora keri dutxe. Rick and Mortyko Doom. Bai. Igon Light. Zetan, Bale, ipintze, kamarak esaten du Rick and Mortyren sortzaileak ipintzezula. Bale. Bueno, agotxa, esete estreka Mortin abizena sortzaiena da, Osa que... Bale. Esa saut Mortin agotxa dela, baina berana tipoa nada, beste parik. Welcome to the Xbox and Bethesda Games Showcase. Today, we're doing something we've never done before. For the first time ever, our entire show is focused on games you can play over the next 12 months.
You're going to see more gameplay than we've Osea, jolas guztiak urrengo 12 hilabetean. industry-defining racing experiences. Bai, aurreko jolasak sartzen dira. Strategy titles. Danak ekainan. My favorite, the most anticipated open Edo world atxidatute, RPG nalako. of the last Bai, baina 20 esan nahi, aurre years. ikusi ditugun All jolasak playable sartzen badia, in the Silk year Zone, ahead. urrengo 12 hilabetetan ateakoa. Hori da. And the best part is, Eskerrak. with the Xbox, you'll be able to play those games in more ways than ever before. You can play on your console, PC, or on the go with Xbox Cloud Gaming. You can play with who you want, where you want, and when you want. Today, we're going to show you more than 30 titles that are coming to Game Pass, and that is on top of the hundreds of titles coming to members over the next year. Our next announcement shows that the benefits of Game Pass go well beyond the console. We are thrilled to be working with an iconic team that has built some of the most played, most watched franchises in the entire world. And now, all Game Pass members will be able to unlock the benefits for these incredible games on PC and mobile. Ahí va. For over a decade, players have created a thriving culture of Riot competition Games. and creativity around our games. Game From Passean. clutch plays with friends to unforgettable moments in esports to amazing creations that have blown our minds, our community has continually taken Riot Games to new heights. Bueno, ari gau kometu gendun aritz, Ruin King jaurduan, abentzeko zu. Into that world. We're bringing our Bueno, biggest bestelare de PC galde da, and mobile ez? games to Game Pass. Bai, hori Subscribers bai. will unlock Ah, ez dakit, every champion on galdetu League ditet. and Wild Rift, Justo, desetxe. all Valorant agents, Ah, ba, beira. select cards and Legends of Txa- Runeterra, and little txapeldun legends guztiak in teamfight desblokeatuta. tactics. Aha. And that's just the start. Eba, hori ez da txarra, Thank you Ze for lolen coming on dana this journey with us, desblokeatzea, and oin. welcome to Riot Ja, Games. bai. Ordu pilloa. Nik isa badauzkat. Danak isa. Jo, fondoko musika hau egunero entzuten dut. League of Legends egindako zea da. Halako... Bideoklipe edo, ezta? Ez, musika Ah, Spotify dauzka. bai. Banda sonora batzuk. egin da. Bueno, iruditan jartzeituenak loleko jolazten da izena pixat hona zian. Mugikorrekoa Will Ride. Neko ondo da, mugikorra izateko bastante ondo da. Ba, nik behin ero, pero no, nik pentsan nian, Well, Rift. Karta jokua. Antzako zer da, kartak desblokieta edo? Ba, ez dut irakurri hori. Foundation sets jartzen man. Teamfight Tactics, orantxe hasi dela denboraldi berria. Jo, baiet. Zelako aldaketak, bera goiekin eta. Bai, gaina pertsona batzuk inoiz ikusi ez dianak, lolen ez daudenak. Pentsatzen dut irtengo diela, temporada honetan. Valoranten esan dute hasieratik pertsonaia guztia desblokatuta. Ni hori zekien pasaken. Bai. Bai. A ber, jolasak debalde dira, baino... Ja. Karo. Venga, baduka bere xarma, desblokeazioa da bai, nire ustez. Bai. Bai, osea, badekon hori ritmo ona eta, ez, baldintza onak, Bai. beti deko esarma hori, esken batien. Alare, xarma dauka desblokeatzako exageratuz daudenean, baina League of Legends normalean 100 piko pertsonaia daudela izugarrizko demora malaizke. Orain azten dan batentzat, Bai. Lo pasa que, bueno, hori politxa dauka, zure champion poola ditzen dozu, eta... Berez nahetzat horretara bideatuta dago, ez da, helburua ez da danak eukitzea. For Hugo. He's not dead yet. Hau erakutsi zuten, uste. Bai. Ah, Plague. A Plague Tale. Bigarren, Arratoian jolaza. Bai. Ez que hala da. ¿Qué pasa? The macula's not just in Hugo's blood. Honek visualki oso erakargarria. Exagerado. And it can change everything. Hena zibili lehenengoan, baukat, baina... Leno Game Passean, zegoen. Bai, eta dago epiken, ez da, hola. Remember, no more killing soldiers. Bueno, hola emotzen den behin. Ibilitza zaete?
Ez, pixkat ikusita bai, baina ibilita ez. Baina ikusitxe bai. Look out! There's a killer around here. One of our men has been murdered. Arratoiak ikara ematen diotena ezin du ibile hemen. Hola zonta. Aldatu beharko ez arratoiak admirame baitik. Bai, hola bezala. Normalean alrebes izan zen, I'm tired of being afraid. I'll show Bai, them that grafikoki it's over. bastante ondo. See, they're nothing to be scared of. You are not them. What is wrong with me? Hugo. Amicia! Come on. Do it. Quicker. No. Jolas bastante agertu dira Cloud, lainoan. Eta kasu honetan, urte honetan irtengo da. Pero ez da, esan batan bez datarik, zehatzik esan gut. Ez. Hemen mugatu da hori 6 hilabetera, baina. Muy for speed. Forza. Epa, arit. Bai. Trailer baten favorez ez daitezela geratu, Ze... Ja, aterata behon bertzun jolas badata. Mira da dana in-game da, Eta grafikoki. Ja. Grafikoki oso ondo da hola ikustea. Azkenean, Horizon boss super ondo gotu zen, punturik iko izan da, hau ja. Bimila eta hiru udaberria. Ez dugu zenbakirik, Ja. Alare, zerbait badago japonesak ulertzen duten auto lasterketagatik Amerikarrak ulertzen ez dutena. And I'm joined by Chris Sasaki, creative director of Nintendo. Forza is known for its photoreal beauty and state-of-the-art immersion. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, we're excited to show you the all-new Forza Motorsport. Welcome to Maple Valley. This track has been a fan favorite since the original Motorsport launched back in 2005. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. What you are seeing is an in-engine gameplay demo presented using a single camera with no cuts. Let's jump in with the M8. Joder, bitrreita dijoa, geski. We've completely overhauled the driving experience. This includes a 48 times improvement in the fidelity of our physics simulation. Let's advance time of day here and look at the world details. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D material scans. Advanced rendering and procedural generation techniques bring a new level of realism to the track. Gráfico que pasada. Here you can see the beautiful fall colors of Maple Valley. The grass, rocks, 3D vegetation, skies and clouds, they all demonstrate a generational leap in beauty and detail. Let's advance time again. You
looking at our all-new dynamic time of day. This is a fundamental system to the new Forza Motorsport, and like weather, is available on every track. These new simulation details add further depth, drama, and dynamics to the racing experience. Vale, ondot, zirkuitu uztetan egotea denborana, Forza zazpian ez zegoen. Eguraldia eta egunan orduak, come together to deepen the realism and immersion in the world. Changes in the time of day also change ambient temperatures, which affect track surface temps. Grip is also affected by these track temp changes, rubbering in, and of course, weather. Let's head to the pits. We've added features that players have been asking for. Tire and fuel management, multiple tire compounds, and new depth in car building create the ultimate estrategia racing determinatu alizateko, lasterketetan. Advanced materials and shaders paired with ray tracing bring out incredible detail in the gold heat wrap, anodized aluminum, and carbon Ray fiber. tracinga. Engine bays, with their complex self-reflection, is a place where ray tracing really shines. Car damage is a racing reality. In Forza Motorsport, car damage is reproduced down to the individual scratches on the bodywork. You can see here some of the new details in the directionality of damage, how the paint peels away at exposed and raised edges. Ez, mekanikoak ira afektatzea izu. Baina gurpildu bat etzaizu ateratzen, Using the power of the Xbox Series X and S consoles, adibidez hor Gran Turismo ez dauka kalterik. Ez da bizualik euste. Cars reflecting onto other cars. Cars Baina reflecting their own mirrors. Markak ez bezala gure, sakotxik markak ez bila gure, sakotxik apurtzi dariana, baina itxartin beste jokuetan bai pantzen, zan? Ba hori da, Gran Turismoan eskuzak hartzen dutena da, bueno, Gran Turismo behaiek ez, sale batzuk izate dute, hainbat automarkak ez diotela usten kotxea apurtzen, baina gero Forzan ikustuzu marka erdinak kotxea apurtu egiten dela, eta hori ez da egia. Baina haiz zaitera guztein, autolasterketako jolaz batean ambientazioa. Eta nik nahi du jakin zenbat kotxe, ze lasterketa mota... Ez da egin. Nire errekia oso politxa, Bai, hori bai. Arrantzura joteko, bai. Oso utz lagan hau. Nik gehiago espero nu. 40 aniversari. Microsoftena? Bale. Flight Simulator. Flight Simulator. Bai, hau, bueno, jakina zen, helikopteroa planeatzaileak eta hirugarren ez dakit zeipin nigun, baina sartu ertzituztela. Que guai, zondo. Aurraita nahian egazkina izango. Hau, Spirit of St. Louis. Hau, egazkina uste bat dagoela, ja. Hau, orantxe ateratzako hazian. Arbuz hau berria da. Zenbat egazkin dare? Gutxu gara bera? 40 zerbait jolazak ekartzen dituna. Gero third party zeak enpresak gehiago egiten dituzte. Falta zaiona da baita ere, Flight Simulatorrik kanpaina bat teitera. Txikia bali madare. Bueno, betxete duki pila dara izaten, ez da? Bai. 2 hilabetetik behin, ze bat egiten da. Herrialde bat, o zona bat aktualizatzen dute, eta hegazkin batekin atera iez. Eta gero, bakoitietan ateratzen da hori, eta bikoitietan ateratzen da simulatzailean beran aktualizazioa. Jaloko espazientzize. Hegazkina nola da? Pelikana, ez? Bari da.
ez dakit hau. Zu simulatzen aizea, hegazkin realak intzaiz, da derrepente aireportu baten pelikana ikustea, pixa rolloak mozte izu. Hostia, eta espazioa. Egia. Baina limiteren ba jarri berko jote espazioa. Seguro baiet. Bueno, igual nahiko ez da asko kargatuko espazioan, ez? Zer esatezu, memorian mapa eta? Bai, Normalean zeiten da, zenbat eta urrutiago orduan detaile gutxiago. Hori. Bueno. Free to play edo zer? A ver. O Game Passean de balde, igual. Bai. Before me I see the future. Human. Machine. You know there's more out there, don't you? Even the best journeys end. But a new one is right around the corner. I am your queen. Pertsonaia batzu daude, ja ez ditutena ez auture ditzen. Hori barrez izango zan, ez? Erregin jankratena da. Nizida. Ni bere gara izan dibitzen zelako lori irakurtzen da, bestera free to play. Txentzu dauka, Claro, es que Blizzard ere Xbox o Microsoftena da, claro. Bethesda ginen hitzeiten, baina, ojo, Blizzard Diablo lau erakutsi dezakete. Mesez Diablo Immortal bezalako monetizazio sistema zeukitzea. Lotzarria data. Goa monteste barri gazteko berguatzera, baina. Bai. Early access. Itxaren behar dugu. Eroi berria. Hauxe da lehen ikusi dauna, ez? Bueno, baina, ja, erakutsi zu ez, But here I am. A free-for-all. With zero rules. And the survivor gets the throne. Welcome back, Chunkajack. King Howl has never lost. Not in 13 years of rule. On the battlefield. Not until today. The reckoning begins in 5, 4, 3, 2, 1. Did you really think this would be a fair fight? Animazio bateratzen dute. Seguro baiet, Overwatchen da beti ondire guai, así que... Xbox eta PC, PlayStation erago, ez? Egize, karo. Oxide Games. Ez dut ez rautzen. Indiren ba? Bueno. History is filled with moments of greatness. Zea izela ezke hau, Humankind. Some well known, some lost. Baina Humankind ez da segana? But what about the history that could have been? Honek Ashes of Singularity indien. Hau mitikoa GPU-en ingerra erakusteko da, HPI egotez la pantalla. Bai, goratzen. Historia da. And when your people speak, would you listen? Bueno, jolaz hau Civilization da bezala. In this new world. Ezate, kamara ezate du, jokoa PC-erako direnean ez dute esaten, gaur. Bueno, gaur igual bai, baina aurkezpena nostien. Ja, hori. History is filled with moments of greatness. But these will be yours.
Ara. Bueno, ez dugu ikusi ez, jokuan bera gameplay bat, baina... Ja, baina bueno, izangoa Humankind nahiko antzerakoa da estetiko-kita zeana, Civilizationena. It's good to be here, celebrating what's going to be our biggest year yet. That includes a few of the projects being developed across Bethesda's 8 studios, starting with Redfall, and the world's first look at gameplay earlier in the show. Redfall is from the studio that brought us Dishonored and Prey. It's got so much of Arkane's DNA coursing through its veins. Compelling heroes, open-world campaign, deep customization. Solo or with friends, we can't wait for you to play Redfall when it releases early next year. If you're looking for something to sink your teeth into right now, we've got the Elder Scrolls Online, where you can adventure alongside one of the biggest and most welcoming communities in gaming. This year's ZeniMax Online Studios is taking you somewhere that has never been explored in any Elder Scrolls game. The Elder Scrolls Online High Isle comes to Xbox next week. For generations, the Breton elite have lived in safety and comfort. But now, the embers of dissent glow beneath the pomp and circumstance. MMOa da, ez? Bai. And whispers of a sinister plot. Ez dago la itxura txarra, zikera urte zanien jenti piek egetan zan, baina ikusitu asko betu da dela. Bai, baina pixat MMO baten galtzen zuna da, Elder Scrolls baten hila ezketzuna, nahi dezuna egiten, askatasun hori. Orduan. The legacy of the Bretons must be protected. Ekainago eta batean ateratzen da. Bueno, nik uste hau jakina izango zala, imaginatzen. Fallout turns 25 this year. As we celebrate the legacy of this storied franchise, Bethesda Game Studios takes Fallout 76 players out of Appalachia for the first time and returns to this beloved location. Expeditions the Pit is coming this September. Kamera dio, tot azalduko ala Starfielden aurkezpenean. Seguro. Ba, ez harritu egia zan. Amaieran edo ingo dabe, txak, eta horrengoa. No me jodas. Fallouten 25. urte hurrenean. Fallout 76. Arrival's the first good news we've had in a while. It might not look like much. This place is our home. And together, we can take it back. Eta remake irugarren nada, New Vegas nada edo, baina hau zein joa. When you're alone and life is making you lonely, let's go downtown. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're down. Wait a minute more downtown. Everything's waiting for you. Pittsburgh. Venga, segidu, segunde pori galtzen. Bethesda Game Studios has been busy, and not just with Fallout 76. After defining the role-playing genre with hits like Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout 3, and Fallout 4, they're going even bigger with Starfield. Later in the show, Todd Howard will be here to reveal more of their next epic RPG. Igual hau izalezkea bogu eta? Ez, hau izango da... Egia, baina hau... Hori, bete. Estelbarik. No, bitxo. Hau izango da, zera... Filtrezan... Hot Wheelsega zengo biela barriro, espansiño bat. Bai. Bai. Hori da.
Barra batxe dire bintxet, paisaiak espektakularrak. Hau da barra egiteko dutzen. Bai. Oso arkade ja, eta... Baina gustatu bat, olako jokutan. Bai. Adibidez, Grand Theft Autoan. Bai, hori da. Foto bosgarrenan online-erako horrek zirkuitoa zerukoak eta esperondo azkenean. Eta ero Legoren are atera zuten Forza Horizon laurako. Asi gamen ez eurazki atera dute. Geroago. Uztaiak emeretzian. Console launch exclusive, konsoletako esklusibo. My dad tells stories of a terrible war that happened across the sky. Heroes fought and died to give us a chance to start over. All that I know from their Earth are the creatures they sent along with us. And here on Arat, every day is a fight to survive. But if anyone can tame this new world, we can. Ark B. Vin Diesel da, Bai, Ark B da. Ematen du dijula estampatzera. Arkekin exito aukizuten, gero Atlas atera zuten, meme bat, jolasa. Eta Ark biagin itxura auka dijustera estampatzea. Hau da, Scorn. Bai, Alien piskat itxura hori daukana. Bueno, Alien baino gehiago... Bueno, bai, Alien. Ez zaten joan Prometheus, baino... Unibertso Alien. Bai, gameplay bat ondala denboratxo bat egon zan, ez? Bai. Eta uste demoren batero atera zutela. Bai, zuze gora atxeat, ez? Eta... Ez que, bersin diferentik egon igual joku honenak eta atxeratzen ibizi dire edo, zakitz. Oin ikusten dut asko zilunagoa, egongo... ikusten eban gameplaya baino. Asko zargiagoa, nola, biziagoa. Score. When the gods first emerged from the great below. Estudio beraren, Kepler. Argitaletxe izango da, igual. Bai, argitaletxe izan, berro eta lau pintzen. No one yet knows if you can kill a god. I, for one, intend to find out. Bueno, curiosito, ¿eh? Este vais chulo charradas. Toke bat, bueno, ez dakit, Assassin's Creed... Hori gona espezitan dira. Hoxe pentsatzen ari zen. Pistolia gaitxi bat, ez? Osa, borrokak eurek badek ja antz nahikoa, baina justo pistolia eta da benien pentsiat, Batipa da azkenengo Assassin's Creed hauena. Eta pixka paisajeak eta... Ez dakit, gotiken, bai. Rusen eta gotik eta estilo hori... Horrek azara mogaz da bai, Honek basuan eta animalixak eta hori asko.
Flintlock. Pimia eta hiru hasieran. Por cierto, Starfield erakusten badute, esan nahi du, 12 hilabete baino gutxiagoan aterako dutela. Horregatik The Elder Scrolls 6 az dute erakutziko. Ja, hori bai. Minecraft. Aitzaki bezala erabiliko da hori. Ja. Minecraft B. Hostia. Legends hold great power. They are the dreams we weave into our shared story. Some legends tell of peace and the beauty of simplicity. Hoxe esaten, Juan, estrategia joko izan izan? Some tell of danger. Seguro baietz. And the end of all things. El Tower Defense, ¿no? Pero... La estrategia es legends we hold dearest. Ikusi dinen herrize gogoratu uste... And of bravery. Clash of Heroes edo Clash of Clans ez lan dizan. Bai, Tower Defense. Change the world forever. This is the legend of a united overworld. Oiga, eskeletoak eta zen aurka. United by you. Oba, ez da? Ez? Oindoka Cube World, bueno, zela dago, Beloren antza da ez da. Antza ben, bai. Cell shading estilo geishaukien, baina. Action strategy. Ba, datarik ez dute ematen, baina, bueno. Gehienez urrengo urteko ekaina. Venga, persona... I remember when you first arrived. Borderlands? You made quite the entrance. Estiloa, bai. Kolore No Man's Sky edo tozen nire gisa, baina ez ez. No Man's Sky ez da. Ez da. Joder, ba, ez da baina... Igual izango da Ez. Porque ikusten da jolazten nahi dela lehenengo pertsona. Ez que atera dute atzo erakutsi zuten estrategia jolaz bat, enberdezuna planetatara jun, zonak desertikoa dianak, zuk natura berriz, landareak eta zorku, bai, eta zure lana da hoxe, terraformatzea eta aldeitea, eta ustea natura libre. Neko kuriosa zen. Txulo. Mateu kooperatiboa izango gula, lau pertsona. Frontier. Mauda berrian. Ba, zentzu batean bada, baduka No Man's Sky zeo zer. Baina konsole exclusive. Hori lehen osan zuten, Xboxeko jolaz ateratzezian guztiak. PC-erako ere aterako ziala, baina horri konsole exclusive pini dule, aurreko jolaz hortan. Igual hasieran, ez? Baina, niko ilusiote dala hori, Xboxen, konsolatan, Xboxen bakarrik urtengo gala zikera. Bale. Hori ilusio,
Hori da, dala esklusiba bakarrik konsola mailan, ez? Bai, hori da. Argi dago gaine aurkezpeneko puntu bajoan gauzela. Bai. Halako jolas semi-india. Fire Revolve. Oktubrean jolas pila bat, Bueno, ya estuvo komentu, baina lehen Hollow Knighten aurreratu daben tipoak, pila aurreratu dezu bai, Osa hori ez, bata personan esantena, osa hori seguro ikusko dugu loin. Kojiman ez da no va spam, baina. Eta hau ze estilo, kurioso. Ostia, hasieran tipoa ikusi gabe, ilunetan zionean ze akordatu dit. Monkey Islandeko... Guybrush. Bai, Guybrush. Baina ez, hau pelirroja bat da. Zetik iguai da, guzti da. Bai. That's him. My father. Tematika baita, Through his memories. We're close. Don't let your fright hold you back now. Oso polita da, visualki. Detalle askokin egin dago. Bari, honek Hollow Knightek bebai filtreban, Kojima joku elen komente dugunez, Overdose. A ber, sonintza kolpa handia izan horitzake. Kojima jutema da Microsoftera. Bueno, azteko zetan esklusiboa izan bihar, ez? Bueno, egia da hori, Bonjour everyone. I am excited to be here today to tell you more about Interior Night's first original creation, As Dusk Falls. A ber, italiarra ez da lan With the desire to create a deep interactive experience all levels of players can enjoy together. Because stories are brilliant, universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life. This game is an uncompromising tale of family, resilience, and sacrifice, written like a prestige TV show with a unique motion graphic novel style that triggers the imagination. Dibujoa gogoratziate Max Payneko story powered by video games that gives you agency animaziotako over the lives of far from perfect human beings. This is a thought-provoking experience you can play with people you love, discover insights about each other, and create shared memories. As Dusk Falls is an emotional experience that we hope will leave a mark with everyone who plays it. Oin erakutziko dute. Piskat gotza, ez? Horrekin, ez tegit. Baina oin erakutzi dutela imaginatzen. For most people, Turok is just a pit stop. Wasn't taking the scenic route your idea? But for us, it felt like a trap. There's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. On the ground, now! You were in the wrong place at the wrong time. We'd been in the wrong place forever. Sometimes doing the right thing is doing the wrong thing. I've got eyes on two hostages. None of us escaped that night. It's okay. Even those of us who made it out alive. Stop! Why are you following me? We've taken very different paths in life. But they all lead back to Turok.
Get rid of the cop. Hey there. Evening. Hey, Sam. Say, you haven't seen three fellas in a blue pickup, have you? Nope. Been here all day. How you liking the Desert Dream? Oh, can't complain. Can I ask what brings you to Two Rock? Se erabakien... Bai. Multiplayer sortzi jo jalari hori. Kuriosia. Sortzi nolaz... Bakoitzak personaje bat hartuko dugu edo, eta erabakizekaz dana aldatzen zoa zio, lako zozer, imagino. Ez que arraro, alako jolaz bate multiplayerra guitzea eta sortzi gainera. Neri olakotan egia esan, reviewak batez ere jendian iritzia asko pixatzen dago. Togiztak nago, zitzu betxarra. Vale. Nara. Hau ez dautze zen, Lander? Bai, nahiko esagure da. Zela gehi irurogei jokalari daino. Battle Royale da. Bai. Steamen dagoela uste dut hau. Bai, Hone ez dizu anatzen. Bai, Steamen dago bai. Bueno, trailer honekin ez bentsa. Gero igual gameplaya ikusita. Ba, ez dut uste merezio da bez, Steamen adibidez, valorazioak hori dire, erdizke. Ez que diseinok eta larra ere. Bertan, ez dut ulertzen ze hauetan, aurretik grabatuta dauden misio hauetan, nola da, konferentzia hauetan, zeati birreitan bajoakin jartze dituzten. YouTubeen kontu izango da igual? Ez dakit, baina joa. Ez dakit, grabazioa baino igual transferentzia. Gero berri zigotze dituztenean trailerrak oso ondo goten dira, baina... Hori da, hori da. No sé polita irudia. Zea Mateo, erdiaroko dibujo hie. Obsidian. Obsidian, Joder. Sea raro. Sí, zengoa point and clicka? Aventura grafiko, bai, ez da? Loko zer zengo da, azkenean. Bai, narratiboa epinta zoan, aventura narratiboa. Arraro da, gaur egun aventura grafiko terminoa jaztela erabiltzen apenas. Ja. Kids, are you ready for a new wild and wacky fruit flavor? Introducing Apricot. Stop by, make sure you get your Billy Hog hot dog. Special breaking report. More local teenagers have gone missing. This could be linked to the disturbing trend of missing teenagers from our otherwise quiet town. Bai da. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police. Jo, hau, ez dut nahi esundu dagoela, ni jorotzen apurroi baina esan nire roia. Baina gize da, astute geratu dela, ez? Baina guztiz atera zan jolasa bertzio finala, o... Uste da, early access. Espansioa da bizela gehitzen. Bale, Uste dut,
Esti medio goa, segurunik, así que... Bertan jarriko dugu. Early access badan, ez? Unfortunately, my memory chip is a little rusty. But with a little Bai, honeko early access da, arrozei dugu. we can unravel why you are here. Before someone or something terminates your tiny existence. Ara, esan dizuna, kuriosa da, ez du maten geskia honi, baina niretzate... Iruditzen zait ez dala nire estiloko jolako. Omar milioi dolari joder. El full game justo, casualidad. Ja ordu horri falte da matxeko, hasti erritmo egoten. World Premiere. Mira, Kojima. Helios. They search for someone who does not exist. The Shadow. The forgotten child of a scattered race. Lost until now. Now they have awakened the Erebon. Now they have awakened me. But I am not their hope. I am their reckoning. Hori itxalan hau edo. Beste indi bat dau, olako mekanik egona, ez teko antxiko dena, baina bebai olako izaki bat zerela itxalatatik saltuka jumbiorra nada. Oso txiko nahi. Ezaguna itxe jat. Zela dugu izena, goratzen duzu? Shim edo SCHIM edo lako zer da. Oingitxi eta bi italiar barriz, oingitxi egin dugu pare bat. I speak now to those who heed a darker call. Diablo. Those bold enough to cross the line of sin. Esta de jarri logorik hasi keran, hasi kalda izan, Eta ni romantea izan, Who follow an unquenchable yearning, born of blood and bone. Unlock the forbidden secrets and foulest black rituals, calling forth life. Arbe, Diablo lauan gameplay bat aurrekoan bat zeon. Bueno, YouTubeen dago. Laukan edo 8kan ez dakit. Bastanteko itxura hona dauka. Bai. Jo, lehenko trailera izizena cinematiki, oazak pasadi. Sondo nio oazak. To truly embrace this power, Ba, ez dut usta Diablo da nik alala, take it into the world. You will be shunned, scorned, marked as a living sacrifice to this profane knowledge. Ez que pixka badauka zea bat Diablo hona, baina... Of Rathma, a necromancer. And you will not confront the darkness alone. We are the speakers of the dead.
dead have no mercy. Diablo? Bai. Oh, bai. Neko traer eskasa, Bai. Ez da izan. Bueno, a ver, oin... A ver, ezken... klase berria erakuste dutela, Nigromante. Nigromantea oso... I'm very excited to announce our 5th and final class, the Necromancer, a commander of the undead who joins the other iconic classes around the campfire in Diablo 4. These include the mighty barbarian, the elemental sorceress, the crafty rogue, and the powerful druid. And you'll want them because the demon Lilith, the daughter of hatred, has returned and spreading corruption and evil as she fights to reclaim our dark Gothic world as her own. And it's up to you to stop her. Now, Diablo 4 is the culmination of the 25-year history of the franchise, building on top of the best of what's come before with some, unique twists all its own. So let's dig a little deeper by watching, for the first time I might add, some Xbox Series X gameplay, while hearing from a few of the many people behind the game. Bai. Horrekin itxi behar dute, beti a lo alto izte dute. Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding monster slaying and loot collecting with a fully realized open world. Eske jokueko itxura berez hobie, trailerra baino, Bai, lortu dutena Diablo 2ko estetika ze hori lortzea. Iluntasun da hori. Diablo 2an galdu zen. 2an asko bilizin zen. Bai, ni hola soi pasan. It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands them with all the new features that people really love and appreciate in modern games. Whoever you see yourself being, you can create in Diablo 4. It's important to include robust character customization because then I can play the fantasy that I want to play. It allows you to switch around your playstyle as well. Gerra ona datorre, Diablo 4 eta Path of Exile 2. The Path of Exile 2an imagena ikusi dira eta oso ondo Baita berez beren punto fuertea ez dut uste grafikoa dienek, Entzale lenguan. We've got almost 150 dungeons in the game. Ez daitena bigarrengoa tebalde izangoan. Strongholds are enemy territory that you need to reclaim. You might have a space that begins as a Claro, gaina hau aterakoa zean. Game Passean aterakoa. The evil in this place has been cleansed. It now becomes a friendly town. Sometimes it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get. And you have a real impact on the world as a result. No, you can't leave us here. They might come back any moment. Irakurri zenuten Diablo Immortalen pertsonaia bat maksimora igotzeko kalkulatute $110,000 gastatu behar dituzte. Eta ez dago zuzetan. Temporigaz behar da, These are events that take a lot of people and you really have to work together. Denbora zehal bada ikusi hartu zen baden. Dirutan beha barbaridad, Bueno, nengo aberatzen bat gastatu aldezakena, baina. It's so easy to create a community. It makes Diablo more aberatza izan dare jola sortan dirua of a gastatzen social mazu. experience. We've got fully enabled crossplay. If you have an Xbox and your buddy has a PC, you're going to be able to group up. Or you could play couch co-op. Two people on a couch can sit there and have a great experience. We've created specific zones where players can engage in PvP. If you go there, you can start swinging away at people. Inoiz ez dena aparatua Diablo opening yourself up to being swung at. Azte gote bere, ez? Punto bordean. If you're like really good, the game actually marks you as like a champion on the map. Osa, kooperatiba bai ditzeste pila, baina justo beste jokalari batzuk kontra ibiltzen. You basically become a loot pinata, and everyone wants to chase you down. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. The last story mission is really the beginning of
Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons or new Paragon boards, every single time you come back to play Diablo 4, there's going to be new stuff for you to experience. And it's something that we're going to support for years to come. I'm really excited for folks to get their hands on Diablo 4. Just to see millions of people really enjoying the eta different garrantzitsua options. hemen fansiantzat izaten da endgame on bat izatea jolasen. PvP, it almost doesn't end. And we are so close. Kostea eta esatia, jo. Eze pena. Bueno, 12 bete máximo. Ja, hori egia da. Sea of Thieves. Joder. Updates that were free to those who sailed the sea. Izango da expansión, ¿no? Always more potential within. And as this song will spell out, there's plenty to sing about. Now that you can finally be a captain, can you imagine owning your own ship, decorated with what you acquire? Then to satisfy your vanity, as long as there's no profanity, you can name it just how you desire. Oh, to set sail as a pirate captain, there's boatloads of new features we proclaim. Oh, to set sail as a pirate captain, that's why we really think that you should play this game. And it's available with Xbox Game Pass, of course. Oh, to set sail as a pirate captain, adventure will come knocking on your door. Oh, to set sail as a pirate captain, and you'll be amazed at what Ni bili naizenetan golazontan, ez dakit, hasierrean naizelako ze, baina irutzezin misioana berdina diala. Baina, bueno, entzuna daukat oso desberdina diala, baina ez naiz aieratzen momentu hortara. Bueno, dale biru gota, ez? Nire zintzazin gara. Entzuten nahi da oso, Bai, hori bai. Eta bati bat lagunekin ingurmaz, ja. Hori da, batez lagunekaz. Bueno. Ba, oso ondo sartzen da jokua da. DLC-a Debalde ustaiako eta batean. Debalde Game Passakin, ero Debalde? Free pintzezun. Jolasa Jolasa erosita daukiko duten antzate, bai. Bai, ni ba, erosita badukat. Game Passa ez, adibidez oin. Ja. Jomateu RPG klasiko bat, baina grafikoki zeago egin da. Kurioso. Bai, oso berezi. Pero dana pixel zeakin. Belorenen da bezala. Eta boxelak, ez? Hori da, boxelakin. Diseño guapo, guzti data. Bai. A ver, ikusen behar. Venga, 6 pabilletan. Obviamente. Baina gorantza joan behar ere, edo bestela. Ja, World Premiere, zerbait berria. Eta kontsolan esklusiba. Apurna... Bueno, kontsolan behaientzat esklusiba, irteeran esklusiba. Inside eta Limboen garatzaiena, sortzaiena bote zonda. Jolaz ona izateko probabilitate handia gaur da.
Ostras. Ze gauza berezi. Puzzle jokoa da, ez eskenea. Bai. Estetikoki nahiko polita. Cocoon. No. Interesante. Eta Game Passak hilde lehenko gunetik. Hala, venga, beste World Premiere bat. Koitekmo. Nio edo. Bai, honek Nio itxurieko. Ninja. Nio da Dark Souls estilora, ez? Bai. Ez da Nio. Barrezi moten da honek. Bueno, ondo dago Txinan girotuniko joku ikustia. Por cierto, Koitekmo kaso ezin duz. Txina esatezula, atera zen jolazura Txinaoak iten aiziana bukongeatik? Ez, baineko ez. Baina ikusten ilusiorako dela, Ze horren potenti esan. Ja. Epa, Phil. Japan is the home to some of the most talented and well-known game creators anywhere in the world. We're thrilled to be working with Koei Tecmo to bring Wolong Fallen Dynasty to Game Pass day one. I'm also excited to be working with Team Ninja, who has a long history of building incredible action games for Xbox, and it's great to be working with them once again. We know how important it is to our fans to continue to bring more Japanese franchises to Xbox. I'm excited to announce the return of one of the most highly requested and beloved franchises to Xbox from our partners at Atlas. Ja, gaur atzate magan. Baina, zuia ikusi zu persona dela? Atlus izan da benien, persona. Ez da besterik. No, hirugarrena, kanela bersiño hau PSP-koa da. Zitez, osea, imaginatu igual pixi bat erapa bezala da. Persona hiruk bi bersiño kiko bazen. Originala, PlayStation Pikoa da, gero PSP-koa. Bai, hau laugarrena da. Ze motatako jolaza da persona? JRPG nahiko klasikoa, jokagarritasunien, baina gero olako elementu sozialak eta daikoz, eguneroko bizize da holan asko, lagunekein, harremanak eiztutzen doazen bitxartien, gogortzen doaz, zure abilizizek eta holan. Eta hau da, bosgarrena da, onena, eta oinartien bakarrik PlayStation kontrolatan agondana, osake, por fin. Royal diseño, ¿no? Lehengo jolasteko zein gomendatu da. Bakotxa aparte doa, bere historizeko. Orduan bosta igual, onena baldin da. Bai, Windows, no. Ia gaur. Ez, orden. Bueno, boratxineko, bai, ondo. Posin da biareaz. Ja, urti gara eta zitxauten, ia noizko persona bost, baina ondo. Ibiliza baina? Laugarrenera, bai. Laugarrena oin bi urte atara bien PC-erako. Dariño beho lasutek, PlayStation bizan. Eta hori dire joku kuriosotxu behar ondoaz. Olako JRPG guztetan batxuzen, oso ondo dago.
and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Kojima. Someone that I have admired for many years. Today, I'm pleased to share we will be working together to create a brand new experience like we've never seen before. Thank you, Phil. こんにちは、小島秀夫です。ずっと作りたかったゲームがあります。それは誰も体験したことも見たこともない全く新しいものです。それが作れる日が来るのをずっと待っておりました。マイクロソフトの最先端クラウドテクノロジーと市場の変化によってその未知なる構想への挑戦がようやく可能となりました。少し時間はかかるかもしれませんが、これから、Xbox ゲームスタジオと提携し、esan du luzerako dela, así que igual hau ez da hortan 12 hilabetietan urtengo, Thank you, Kojima-san. We're thrilled to have Kojima Productions working with our teams at Xbox Game Studios. Today, for the first time ever, we have focused on showing you games Ez que jolasa ez du aurkeztu orduan, ezin da zan 12 hilabetean etorkala. A diverse lineup of global game creators of all sizes who bring with them unlimited potential. Games from these creators will be coming to Game Pass every single month, including Gran Turismo aurten gara izatera bada, A Plague Tale Requiem, eta Forza Alimentoa urtebete oso bat atzeraino, Somerville, and Scorn, just to name a few. And we start 2023 with the launches of some of the most anticipated titles from the teams at Xbox and Bethesda. Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport, and more. This has been an incredible year as we achieved record growth across console and Game Pass, with millions of people playing our games every single day. And we have you to thank for that. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming, ondik 10 minutu falta dira, ordu terdi iterako, así que o Starfieldeatik asko erakusten dute, o beste bi minimo. Nik imagete baitz, Starfieldean gameplay ilusia erakusko da. Bueno, Indiana Jones faltea, de primeras. Bethesda Softworks to Xbox. Their teams have been hard at work, bringing their franchises to Game Pass, shipping updates to their games, and building new experiences for you to enjoy. We know that everyone has been eager to see Starfield. Our show today has highlighted gameplay, so it's only fitting that we end it with an extended first look at one of the most anticipated games in Xbox history. This is Starfield. Console exclusive, es launch exclusive. Ja. Pasa urtien argitzi bien, baina. Joder, gero trailer hau berriz ikusi orkatzek, ilunean birreit bajoakin. Gameplay pizkat. Bai, esan dugu gameplaya. Eta bai ala bai erakutzin behar dute. Zer ja aurren gortean ateratzen da. It's hard to express how excited all of Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time, and we know you've waited a long time to finally see Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete. Espazioan da, baina planeta batetik bestera joan ahalko zea? Bai, dente esan dau,
ez dakit esan daben azten sala, krite ilargian, edo ez dakit horri izango dana, espero zet. Alare imaginatzet ez dela izango libreki esploratzeat Star Citizen estilora. Beste ez, baina minimo bat. Hau izango da zea? Basko robota? According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Oso No Man's Sky, Bueno, esaten un kamera hori Falloutena. Baina ondo dago paleta eta kolorena eta gustatzen zait. Danak ez die oldarkorrak. Espazioko mutaratxa. Bueno, Minecraft. Burnia. Of the Crimson Fleet are using the facility. Osea, gravitatia bajo. Nik uste, jetpackak bezala indugaz. Ze sentsazio gutxi emateiten disparatzen naizeanean. Bai. Zerbait mina egiten naizean. Esponja ere, sorry. Eta ez dauka gero crosshair, ez dauka apuntatzeko hori. Bueno, igual ipinal izango jako, baina. Hemen honek gantzuak. After some initial encounters, you're invited to join Constellation, who, in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. Bastante guapo, Harry. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. We're all here. Bai, basko robota. Bai, basi pintzen zuen, así que. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are,
what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. So, you found something? The new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? The artifact you found appears to be one of many, scattered across the galaxy. If we can find more, we can unlock their secrets. Escenarios da ematen du bastante guapoa. Sold me this told me that it spoke to him. Of course, the Settled Systems is full of groups with other priorities. Diseño que te asco, o sea, The fleet doesn't follow the rules. Agree to work for UCC staff. Together, we take down these cutthroat pirates. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers who protect the people of the Freestar Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out? Hori ikusiko da, ekipua eta personalizatzeko aukera eta daten. But we are not stopping. Most Dusties don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road will change humanity forever. That gives you a look at the stories in Starfield. But ultimately, it's not our story, it's the story you create by who you are and the choices you make. And that starts with character creation. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. Nire gustatzegat. Nei gauzat askok ez dutena egiten eta gustatzeitena, eta da importatzea beste norbait egin duen diseinua. Konpartitu alizatea. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. Bai, bentsate plantilla da esela eukitzeko, But it's not just in how you can look. Bueno, ni zer da, jendea askotan igual ditu bizi errealeko aktorean. Ja. Horregan ikusi nun Elden Ringen, uste Elden Ringen zala, Johnny Depp egin da. Eta dela hostia zion egin da. By using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with the resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. And you can build your own outposts. These act as a home away from home for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you meet to keep it up and running. But that's not all. You can even build your own spaceships. Ibilia izango da. Ostras, zure nabea konstruitu dezakezula? Hori izan da. Bai. You can choose crew members. No. And yes, you can completely customize the look and layout. There's loads of different modules, ship manufacturers, and more. Hori bai da, pizkate ez da It's so cool, we just absolutely love this. Bai ez, enpresa bakoitzan estilua eta... It's not just how the ship looks, it's how it performs. From engines to shields to weapon systems. Because yes, you can fly it. Eta gaina egantzuk erabili dezakezu? Hori izan du. Bai, gertatzen dara, moten dau irten atmosferatik bera bakarrekin dagoela, ez? Animazio hori. Espazioan bakarrik egia, listo, ez? Ez dakit, baina animazio hori pixka eta errero izan da. Ez que transizio hori zeana planetatik espaziora bastante komplikagoa da. Bueno, baina izekien No Man's Sky estilora. Baina No Man's Sky planeta osoa bizitatu ezakezu. Transizioa esatetzeatik, Edo zentokitako lezkitzula. Coño, borrakak. Combat Flight Simulator. Bazion espaziokoa Star Warseko bat, ez?
Bai, ditzi urtezena. Bai. Squadrons. Horia. Que por cierto, VR daukat egunen baten probatu hori. Ezintxe jolasten da... kotorrak eta ondo, baina gero esan oso goku hona da, ez da. Bai, sakontasun falta, ez? Bai. Porratzeko tazea bale, baina gero... Battlefrontek ero etzeukan bigarrenak ero olako maparen bat egan inbia ziniola. Sarrak bai, parece que está que no sube. Sarrak. Bai, sarran guai. We can't wait for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today and thanks for all the support. Data eman zuten o simpleki atzeratu itezala. Bienutagota iruko lehen erdize esan bide, nola jaso zen. Osake, kainerako gota, da. For it's when all of you play it that the real journey begins. And you may be wondering, just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. Let's take a look at one of our planets, Jemison. You can land into Atlantis. You can also land and explore anywhere on the planet. And it's not just this planet. It's all the planets in the system. Zera, sistema bat, Alpha Centauri. To Goldilocks planets with Alpha Centauri. And not just this system, but over 100 systems. Ez ezate, planetan edozen tokitan ezin dezula, ez? Bai, erosen lekutan esploratu leikela, eta ez sistema bakarrik, baizik eta 1000 planetara ina uste da. Baina, ze planet, ze zehain dute? Igual proceduralki da, sortute. Ez dakit, baina pixkat No Man's Sky usaina, Bai. Ikustiz, ibildanien horre... Eta tot gobarda, eta hori dana... Ez eta usaina be bai, a ber... Tiene flipado asko. A ver gai izango dien egiteko. Ez, bestela seguramente de 1000 planeta o planeta gutxasko edo. Lau tipo planeta beti igualak. Baina ikusten nabizen da, dibidez, urrutxik egon da, dana, oza, que Ba, es que... A ver, igual badauka la jostagarritasuna, baina, a ver, ez? Zela... Ez dizela mile-bier. Baiko zuzen bost ondo inen, nikoa sobran. Bai, eta 1000 egiten bozu ondo pentsatu, zela. Ze jendia ez tozukiko bueltaka este barik. Pa, a lo tonto Star Citizen eizea, Bai, kompetentzia, garri dago. Ba, es que bestia eta zartzen da bienakin, se espero zeben. Bueno, listo, principios. Bai, pixkate igual simulazioa galtzen dago, ez? Konparauta Star Citizenekin. Eta beste pertsonak hasi biltzien da, hori da, azken batean. Lander esan bezala, Eta maost. Bai. Ondo gonda, baina nik uste apur bete puntxe falte izin jakola, ez? Lako, susteko antibet edo, ez dakitzen. Home, gainera, ia filtrazin egin eta... Ja, bai, hortaz aparte be, oza, jakin barik be ez dago nola. Ez joku handi, zure, Kojima agertu da, baina ez da bera kontuz, horretarako, Ja. Kojima agertua akzioak igotzeko bolsa. Bai. A ber, ondo onda, baina nik uste lehengo urteko haueto ontzala. Bai. Neretzat, neretzat. Xavier Silkson, baki jende asko jarriko zula ja, eta horre txeati bakarri. Nate Simpsonke ez dakit zeati baino ez dit harrapatzen. Orduan, hau engantzatzen. Hollow Knightek. Bueno, Simpsonek, hori Hollow Knightek. Osa, jogu itxirona deki, baina orkezpenari berari faltiakon. Ez ritmoa, baina bai ikusgarritzen apur bet. Bai. Baina, bueno, ona. Jakiteko eiru bat ez dala, eta zea. Eta aurreko urtean intzuten potentea ikusitan eretzat. Urtero ezin dezu jardun kristonak egiten, hau da. Aunque, bueno, Xboxek ezke Bethesda eta Blizzard dauzka. Orduan.
Bai. Ba, bueno. Ba, listo. Mentxu da, ondo gonda, joku neko desetik ata da bez, ondo, niko zen hau. Nei batek lan hau hotzik, eta da Forzak. Forza ezin dezuan gutxi irakutzi. Bakarrik soilik zeak, mapako esteriorrak. Piskat azaldu diazu, jolasa nola jungo dan, onlinea nola jungo dan, zenbat auto, zenbat zirkuitu, informazio hori minimoki emanen behar dizu. Ez badute, bueno, Gamescom aurten ez dago, ez? Bai, baina oinoko ez da zehaztu hibrido ezingo da zanda, baina ez dakit nik standak egongo badizen edo zer egongo badan. Ez badute Gamescomerako zerbait utzi, ez dakit. Ba, Gamescomen ez da holan joku handirik erakusten bez orduan, zaitz ba. Hombre, Age of Empires, bueno, ez da hundia, baina Age of Empires ustetan anuntziatu zutela lehen aldiz. Ba, ondo, oin behatzi da azten da PC Gaming Show, guk hori dugu jarratxiko zuzenien. Ez. Eta infumable dalako. Gogoratu hori, igual 14an Forzaren gameplay gehiago izango dozu. 14an zazpiretan, berezi bat, Xbox eta, bueno, aurkezpen honetako jokuak ez sakonago ikusten. Ba, zenbat iraun behar du zuzeneko horrek? Ez, esaten dut igual, asteazkenerako izango dozula igual gameplay gehiago, sakonago bat. O informazio gehiago, bai. Starfieldek itxiste apurretu hotxe, alan dabe. Neri bildurra ematen da. Gainera, ejata, asko, ez dakit. Ez toka gogo handirik. Nipes. Jolastuko, seguramente, baina hola gogo kristona ez da moten. Eta gero, ez dakit, pixkat ez diren flipago, batzukin, emoten da baita oso gidatua, ez? Neri, azkenian gustatzen gatena, bai Fallout eta bai... galtzi da, bai, inguruan egin zeiken gauza guztiak, eta mundua daukan zentzu horrek, ez? Eta hemen ez dakit. Pixkate utzik bezala. Bai, ondo connect eta mile planeta, baina gero espazen danak ondo hori ez da, lotute eta galtzen doa. A ver, ze dan. Da oso... Zait, haundik erixa bat izan leike, igual ondo dago, ez dakit. Asko zentre dire borrokatan, da gusto borrokak izango dire segurenik joku txarrena, osake... Ara esan deu, disparoak ez dizu sentsazioa ematen kaltea iten aizeana. Ez, egon dire txarrak geldi eta bizi barri bajatzen listo, besterik barik. Bai, nik uste dute Falloutian adibidez tiruak bentsat esan bat sistemakin eta bentsat basaukan bere zerbait eta... Bai, besoak aportu da hori dana, da hor bai, ninjerra ez, horre danak. Bai, xarma punto bat, pertsonalidadia falta dago. Eta... Portzeto, Lander Lenos erakutzi duen jolazatik, Obsidianen iten nahi dian horretik. Abou hori ez, ja. Benia. Horra arazoak ikio da esan, ia segoretan dauen, da ia urtetan badan bai. Bueno, berez urte bete, baina bere. Bai. Ba, bueno. Eta ez dakit, beste jokuri matego. Oso ondo. Gure bat desuna mentxetxiko dugu. Bueno. Bai. Errepasoa irratzaioan egingo deu, urrengo irratzaioa izango da ekainak 22, asteazkena, normalean asteazkenean egiten dugu, baina, bueno, azkenengoa agenda kontuagatik asteazkenera pasatu dugu, eta, bueno, izango da errepasoa pixkat eiruna, gero albiste garrantzitzun bato baldimao, imaginatzet hori sartuko deula. Bai, segongo dira gehiago, segurunik. Eta ero gonbidatu bat izango dugu, debate bat egiteko. Eta momentu zaurrela atzen dugu. Hori zea. Bueno, entzitxiko dugu guazuen. Ondo gonda, ia gero Gaming Show tranquil ikusi, da bizerbek zer komenteu gure webgunien, osak, topera. Vale, eskerrik asko zue bioi, hemen egoteatik. Bai, Gabon. Eta baita ere beste guztiak hor egontzeatenak, eta Gabon hona pasa, eta ale ba. Horren arte. Hongo, gara. Ondo bili. Aio. Agur.